نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah mga kakasisin kami, palanggungan ha agama Islam, palanggungan ha pag-iman, amuin yan kamo biyayaon, nananainghog ha programa sin kami, amuin sa kahawa, puas maghrib, magpaon, pangadjian, manuk balikato niyo insiranti na kaguruhan magsublikanti na hadjalong ta hasakawa puas maghrib magdihil kato niyo pangadjian. Alhamdulillah mga katawtay manghuran amuin masi intaw kasi iban tuyo amuin laong ta nanaing hog ka programa ini salam kasila sa namumon kaniyo. Sibo da amun kamo yan bihayaon laong ta kimikita di majaga live Facebook Nidaul Islam damikyan kakitaan da isab laong ta YouTube damikyan amuin mga sila katawtay manghuran sin kami yan doon nakapupuan iban hakarimbarimbahan amuin nanayng hugda isab sin programa hangan sin Al-Hijrah Station, labay ring haaykom. Salam kasila sa namu kaniukatan, mga katawtay manghuran, mura-murahan, bang mayan sin Allahu Ta'ala pagbarakaton in waktu na to haruman ini, sarta laong ta tungbasan damayan kita niyo sin Allahu Ta'ala sin sa lagu-lagu, sa rayaw-rayaw tungbas, di namayan hadunya, dagpagpaadlaw na kana, sabab sin tuyo sin kita niyo, manuntut ilmu sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil sa sabab ini mga katawtay manghuran sin kami ha agama Islam in maudo sung nato dakay rayon ha duman ini amuna in paliharan sin adabul masyi ila salah. Dati niya pangaddatan adab atau akan aturan sin pagpanaw harap pamasjid karna magsambahayang atau akan tumunay sin sambahayang. Mga katawtay manghuran namo kalasahan kanungnungan in mga parkala ini parkala sambat sin bahasa basic dah. Sumakawa minsan long tabi mga basic na bukun kataan dahil ha mga katawtay manghuran bang sa muslimin amuin long tapya palihara nila in mga pakaradyaan sungko sa buton nini. Sabab baha muna sin kakulang sin panghati tungod pa agama atawakan yahahatihan sin kaibanan sumagawa pasal sin wala datan tuwya long ta diudungdungan marayaw in parkala ini karna baha apangatod sin kaibanan law na sunnat din hukuman bukun da wajib mga katawtay manghuran ha agama Islam amu pagkain piyardo ataw kan wajib na sin Allahu subhanahu wa ta'ala walaw pun misan hukum sunnat ataw kan mustahab hangan in kita niyo nangakubar iman po Allahu subhanahu wa ta'ala. Suway na to dadi gaan-gaanon in uno-una pakaradyaan deng ha mga piyang hindayaw sinara makato amuin mga to mahinang in ini deng ha mga parkala
syara sin Allah Subhanahu wa taala doon nakawajib atau kan fardu atau kan sunnat mustahab in hukuman niya bang ini syara hati sin syara aun dalil daing ha kakahinang sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini katan ayaw tagaan gaanon karna ini minsan asabi hapangatud sin ikaw yakaw tay manghod malaggo ini hapangatud sin Allahu Subhanahu wa ta'ala. Sabi ni mga katawtay manghuran Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayta nagsabda siya law na la tahkiranna minal ma'rufi shay'a la tahkiranna minal ma'rufi shay'a ayaw niyo lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaw mo paggaan-gaana, pagbaba-babaa, inuno-uno na yung mga hinang marayaw. Minsan pa yung kaunan niya pangatud mo asibi, inya nadakala, apangatud sin Allahu Ta'ala malaggo. Ayaw mo pagbaba-babaa. Inuno-uno na, bang siyara sin Allahu Ta'ala, siyara sin Islam, kay mo, inyan makajarihinangon, at tawakan day humapyag marayaw niya, ayaw mo baba-babaa, ayaw mo gaan-gaana, minsan pa inkaunan niya rin mga sunnat. Amuya timbayta si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga katawtay manghuran, haagama Islam. Ayaw na to gaan-gaanon, inuno-uno na rin mga parkala, lamod, lapay, panghindo sinagama. Ukunlong mo, sarang na mamarahin na kako, himinang sin piardo, at tawarukon Islam 5, tay manghod, in akamata, amo pagkain mahinang mo na in piardo sin Allahu Ta'ala kay mo. Walaw pun sampay sin wala na piardo kay mo, bang man inyaon, aon dalil matarrang bat inyaon, dahing hinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minsan pa in kaoran niya sunnat, bukon fardo, bukon wajib, hinanga, hakakaus-gausan mo karnain ini, malaggo in karayawan hadarat sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan mga katawtay manghuran, indeng ha mga bisarahon na to haruman ini, amo in parkala, on waktu mapahil-pahilta, di tabya mga pagbiyak sa uning ginhawawaran ta hinangon ini, sumagawa, wala ta kaya ingatan, bang nato na hinang ini, deng ha mga hikasung sin karayawan mo, hikasung sin rida sin Allahu Ta'ala, kay mo wag mo hinang, karna sin Tuhan mo Rabbul Alamin, sarta pangagad, hasun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakabalikan ko warakala, hanggang di magkahinang sin kaiwanan, muna pasal sin kaawam, nahabiyayaon insyaAllah Subhanahu wa Ta'ala, dakay rayon na to maniutiyo, dahil mga waktu, kaya buska to haruman ini, indeng ha mga adab, atulan, atawakan aturan, sin pagpanaw, bang kita mig day hatampat taroon nakapamayway ta. Tudyo madto pa amuin tampat pagsasambahayangan ta amo na in masjid. Unubahain panghindo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungod paaturan ini. Bang kita mig day haway ta madto manaw pa masjid karna magsambahayang. Insyaallah Subhanahu wa Ta'ala sabuton nato mga katawtay manghuran, asupaya in wala nakapapahamha ini, kapahaman niya na, in wala nabiyaksa, insyaallah Ta'ala, ba't niya mabiyaksa in baran niya, himinang, sin mga hinang ini, karna malaggo in kapaiddahan, patuhan niya Rabbul Alamin. Siya burti si mga ulama, mga katawtay, manghuran na agama Islam, in tungod pasambahayang, dahil mga parkala, law na as-salatu ibadatun azimah. In sambahayang, in iniibadat sa lagu-lagu. Yatawajjahu al-muslim fiha biqalbihi wa badanihi ila Allah Ta'ala. Pagka in sambahayang ding ha mga ibadat sa lagu-lagu patuhan Rabbul Alamin, in ini suway ini paragbuson hialop sin tiap-tiap muslim tungod paparkala ini sambahayang, amuin daing habigi pangatayan niya, hialop niya pa Allahu Ta'ala, tulus ikhlas daing habigi pangatayan, dana in ginhawabaran niya,
umalup patuhan Rabbul Alamin tumunay sin parkala dia akan sin Allah Ta'ala amunin sambahayang. Sarta long sin mga ulama fayanbaghi ay yatakaddamaha isti'dad suwaylong na hari pa siya makatunay sin sambahayang paunahon niya in pagsaddiyan niya dahil naman hagin hawawaran niya papangatayan niya saddiyahan niya pagsaddiyahan niya in parkala ini hari niya pahikatunay hasupaya matunay niya in sambahayang ala wajhi sahih doon hatibayhu an nakaamu akabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab ini walihada yusra'u fit tawajjuhi ilaiha wal khuruj laha ma yali. Dengan sebab ini long si mga ulama siyara long na sin agam mata Islam bang biadiin kita ubalok atawakan manaw tudyo papagsasambahayangan bang uno naman yan yung mga aturan hinangunta, hari pa kita makagawa ding hawaita, at awakan paggawa ta ding hawaita, tudyo madto pa masjid pagsambahayangan ta, sampay ingatun tara isa, bang uno naman yung kakahinang, ding mga pamando si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita makagawa na ring masjid. Muna siyabot si mga ulama ul fikhi, mga katautay manghura na agama Islam, panagnaan long na at tatahuru laha ma'a ihsanil wudu'i wa isbaghih. Panagnaan bilang pagsadya hari pa kaw magkapanaw tudyo pa masjid in suway kaw magsutsi naa singgin hawabaran. Magsutsi singgin hawabaran ma'a ihsanil wudu' wa isbaghih sarta parayawon in pagambil ayil. Tikmurun sampul naon parayawon sampul naon in pagambil ayil inyad turing hamangarakan kato sin agamata karna inyad tu bilang pagsadyata sumud magtag-ipon pa Allah Ta'ala labay ring pagtunay sin sambahayang fardo. Bangaon sa dapat mga katautay manghuran in maksuddiha ini habayta si mga ulama ul fikhi hari pa kaw makapanaw madto pa masjid, labi marayaw in nag-aail kaw asal hapamayway mo. Ampa kaw manaw gumawa ding habay mo tudyo madto pa pagsambahayangan harap pa masjid. Amuyad to inding ha mga labi marayaw, mga katautay manghuran ha agama Islam, in asal kaw nag-aail habay mo. Bukon long murid to na ako ha masjid magail, inatuwi na sabsa niya. Di na ito mga long ta kasala kay mo sin agama. Sumagawa, bangkaw mabaya, makawa mo in labi abdal, balingkat indeng haway pakaw, nagsusut sinaasal kaw. Bangkaw long tatagahadas na kula na nakapaygo na kaw. Bangkaw tagahadas asibi at tinawayron wudu mo. Pag wudu kaw asal, hari pakaw makatikang sinsiki mo, tudyo madto pamasjid pagsambahayangan mo. Amuyad to mga katautay manghuran, in labi marayaw hinangon, sintiap-tiap magsasambahayang, apabila siya gumawa ng habay niya, in asal na siya, saddiya asal, tutos na asalimbaran niya. Halamsut sina asal siya, long ta panaw mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabkitaan nyo mga katautay manghuran ha agama Islam. In ini bukon long tabiak mga panalai, ha mga kaiwanan katautay manghuran, wala muddiin mga musafir. Sabab na in sila lang ta musafir, magtutulak-tulak. Na di nila yan kagausan lang na magbudo asal ding habay. Tumulak jiyaman. At tawag kan magdum adlaw. Hangkarum hangka adlaw. Hapag tulak-tulak nila makon pa ambok kauman. Namuin lang na mag-ayil na asal habay, hari sila mabatal. Nasabiad to, bangkaw musafir, natanto na hadya, bang kumakon pa masjid lang tamuin, kahapitan mo karna pagtunayan sin sambahayang, natanto na hadya roon na kaw makapag-ayil ha masjid. Sumagawa amoin ikaw mukim, yari na kaw hahula,
atawakan masuog na in masjid, paway mo. Ayaw mo ba isab long tahina nga in masjid bilang pagmaikutan mo? Amo sa lang ko pagmaikutan, aun kay banan, tabiyayaon na long na supaya maka umid atawakan timiyo-tiyo na yung bayad talong na sintuwig. Aon na pag-ailan hamasid na kita magail. Di umusal sintuwig nila haway karna paniguro niya supaya long na mabain bayad niya bulan-bulan na masjid na kita long na mag-ail sa aon dalawang na tuwig hamasjid. Mga katawtay mong aran haara ma Islam in long ta masjid, mga palangwan haara ma Islam in yan, bukon sa yan tabiyayaon pag-uusahan. Bukon ba't lang mo yung masjid mataod dasin. Bukon yan pag-uusahan. Labi luwasin tagda po at tawakan mga tao may nagpatinog masjid. Haram yan to, di makajari. At yap-yap si ulakan, nagkukumpit masjid, hinangon niya kabuhian ni masjid. Ang sabi yan to, in masjid, nalaong ta, aun tuwig, aun ilaw, kaunahan, bayaran bulan-bulan. Hari na kau makatabarro, diin na, ikapagsadak ka mo mong pamasjid na supaya ipagbintin sin babayaran bulan-bulan ilaw na katawakan tuwig, ano natawang besab ko ha masjid. Hari na ka makarihilsin, na in panawang mo, haway na bakaw tuwan pagwudo. Haway na ka pamaygo, ayaw mo na usala in tuwig sin masjid. Karna, tumaod pa in babayaran sin masjid, bangso pama, doon ko ha masjid, laong ta mag-ayil at tawakan mamaygo. Amo yan mga katawtay manghuran. Hangkan na labi abdal. Puas na hayad to, inkarewan pa, bang inkaawanan mo manawring hamasid halaw mudo na kaw asal, na matarang inbayta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inyan, tiap-tiap tikang mo lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, papasunin pardusahan mo, ang katunsin Allahu Ta'ala in darajat mo. Inyad to nasagbot sin hadis, bang lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in tao, gimwa ding haway niya, halawm sut sina siya, nagwuwudo na siya, ampas siya manaw pa masjid, in tiap-tiap tikang niya, ang katunsin Allahu Ta'ala in darajat niya, papasunsin Allahu Ta'ala in pardusahan niya. Amuyad to, in syarat niya, suway kaw asal nag-aayil pahaway. Amuyad to mga katawtay manghuran haara ma Islam. Hikarwa din ha mga adab aturan, bang kita harap pa masjid, lang si mga ulama ul fikhi, ikarwa lang na istikhdar wal ikhlas, hinal khuruj al masjid. Istihdar wal ikhlas, hinal khuruj lil masjid. In maksud diha ini, laong na suway pahadirun halawang pangatayan in ka-ikhlas patuhan Rabbul Alamin. Sa kahawa kau gumawa dahing haway mo tudyo pa masjid, cheka in niyat mo sambat sin bahasa, bang in niyat mo rakakal na sin Allahu Ta'ala. Sabab kagunahan, in ka-ikhlas patuhan Rabbul Alamin, bang kau gumawa dahing masjid, dahing haway mo, tudyo pa masjid, karna tumunay si sambahayang, inyad to ibadat sa lagu-lagu pa Allah subhanahu wa ta'ala, kaunahan insuay aon ka ikhlas halawang bigi pangatayan. Amuin bukon inyat mo gumawa ding haway mo, hasupaya magriya, magpakita-kita hapag kahimumano siya, sinin ikaw, magsud guwa ding hamasjid, magibadat, patuhan Rabbul Alamin. Pahadira in pangatayan mo, amon mag-ikhlas, hangkan kau gimwa ding haway mo tudyo pa masjid, karna tumunay sindaakan sin Tuhan Rabbul Alamin, muhong sin karidaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Cekon tayad to mga katotay manghuran na agama Islam, hinangon tayad to, biyak sa huning ginhawabaranta, bang kita gumwa ding haway ta, amoin hari pa kau makatikang sinsiki mo, patap-tapain ka ikhlas halong bigi pangatayan mo in ikaw gumwa
karna magtag-ipon, karna katunggal sin Allahu subhanahu wa ta'ala, habukon magpakita-kita hapag kahimumano siya. Sabab amuyad to inyawalihan sin ibadat, mga katautay manghuran, amo na in ka-ikhlas, sin pag-ibadat, tupot tunggal, muhong sin rida sin Allahu subhanahu wa ta'ala. So amuyad to mga katautay manghuran in hikarwa, ding ha mga aturan, apabila in hangkatawring kato ni gumwa, ding haway niya, tudyo tumunay sin sambahayang hakamasid masjiran. Hikato mga palanguan haara Islam. Ting mga aturan, murah-murahan, tayong huwan na to marayaw, hasupaya, matatbiak na to. Maparagbos na to in mga parkala ini, amuin, magadha aturan, kawayaan sin Allahu Ta'ala, hasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karna ini, siyara ini sin araman yakato. Hikato, dahil mga aturan law na al-khuruju ilayha mubakkiran liidraki fadilati intidaris sala wa takbiratil ihram. Hikatu amun law na gumuwa kaw dahil haway mo madto pa masjid mubakkiran amun temprano kaw. Bukun kaw magpalate harap pa masjid mga unsarapat dihili waktu. Amuin lang tarihilan mo priority in paghadir mo hasambahayang ha masjid. Piyag marayaw sinsara in gumuwa ko rin haway, ang aun sarapat, hari pa makapagbang. In muadzin, amun makauna na kaw rumatong madto pa masjid. Hari na kaw makauna rin hawang, amun pagbang naman yan, makagawa na ka rin hapamaybay mo, tudyo madto pa masjid, sabab in maksud din tuhad, hanggan ka magpatemprano, liidraki fadilati intijaris salah, hasupaya kaabutan mo, in kalabyan sin pagtagad sin sambahayang halom sin masjid. Wa takbiratil ihram, damikya na supaya kaabutan mo, in kalabyan sin makadura kau, humug takbiratul ihram, laong tapagpuas naman sin imam, makasuno ka magtuoy, humog takbir, amo hindi ka malate, makaurol ka, ha imam, karna temprano ka umyad to pamasjid, karna tumunay sin sambahayang. Amo yan to mga katautay manghuran, inding ha mga karayawan, sin temprano ka pamasjid, karna mataod ibadat mahinang mo, laong tahari pa ka makatunay sin sambahayang fardo, mataod sambat sin bahasa sideline mo karayawan. Sabab in magtagad ka ha masjid sin sambahayang sung hitindog fardo, inyad to karayawan dakula po Allah subhanahu wa ta'ala. Sababay ta sin hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biya sinasabot ta na kauna, in timatagad ka sin iqama halom sin masjid, hawala ka kihadasan, hawala kaw long tahiminang sinhinang langgal sara halom sin masjid, timatagad kaw sin waktu hitindog in sambahayang pardo, bibis tanasal kaw anasal kaw halom sambahayang long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala pa kaw nakatunay sin sambahayang yaon kaw halom sin masjid limilingkod karna tumakad sin waktu pardo hitindog, in pagtagad mo yan, bibis tanaasal kaw, halom kaw sambahayang, sarta in kamalaikatan, mga katautay manghuran ha agama Islam, hawak to ini kaw, timatagad sin kamat, sin iqama, halom sin masjid, di way halihan sin kamalaikatan, na ngayo patuhan Rabbul Alamin, para kay mo, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, amuyad to in pagbalik-balikan sin kamalaikatan, mangayo patuhan Rabbul Alamin, o Tuhan ko ampuna siya, o Tuhan ko kaulungi siya, sa lugay mo timatagad sin sambahayang fardo halam sin masjid, nangin duaing kamalaikatan sin Allahu Ta'ala para kay mo, bang mayan kaw ampunon sin Allahu Ta'ala, bang mayan kaw kaulungan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Na amayad to mga katautay manghuran in karayawan,
sin pamasjid kaw temprano, karna mataod sideline karayawan, hikakanap sin karayawan mo, dahil mga partong basan hiril kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan mga katotay manghuran, sabuton sin kami, dahil mga aturan, sin pagpanaw tungod pasambahayang, guwa dahil habay harap pa masjid. In piyag marayaw in law sin mga ulama ul fiqhi ad-du'a'u hina khurujihi minal manzil bid-du'a al-warid. In mangindwa akaw patuhan mo Rabbul Alamin, hawak tu kaw gumuwa dahil hapamaybay mo, tudyo pa masjid sin pangindwa amuin nawangkil na sabbot, kaya bayta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil mga ruwa bangkaw gumuwa dahil hapamaybay mo, inilong sin mga ulama, amu pagkain pa masjid kaw. Minsan bukun harap pa masjid, biyaksahon sin tiap-tiap hang katawring kato niyo, apabila kaw gumuwa deng halawang bay mo, doon na kamanaw harap patabo, pamasjid, papag-uusahan, at tawakan pa office mo. Ri pa kaw makatikang sinsiki mo, biyak sa hatuan ingin hawawaran mo mangindua at tawakan massa, sin mga babastahon piyang hindo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil mga pagbasahon sin Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mang siya gumuha ding haway, amo in zikir niya long na bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah. Ini labi sa ini marayaw, dahil hakatan uno-uno babasahon, bangkaw kumuha ring haway mo. Karena ininipyang hindo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo inin hampan-hampan marayaw mga katautay manghuran haaga ma Islam. Habay-habay marayaw, bukun kasirikan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ding hasunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila ini nahinang mo, laong si mga ulama, habay ta si Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila intiap-tiap hang katao gumawa ding habay niya, mamung siya sin bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah. Tagnaan ko hitikang insiki ko, hangan sin Allahu Ta'ala, ipanglahangla ko, magtawakkal ako patuhan ko Rabbul Alamin, wala hawla wala quwata illa billah, way roon gaos, way upaya, malaing kan tuputunggal ha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ini nawangkil mo, nasabot mo sa kahawa, kau gumawa din hapamaybay mo, long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mamung in kamalaikatan, kufita, wawukita, wahudita, long sin mga kamalaikatan, in ari nila, mamarahin na kayo mo, in nabasa mo yan, halawm na kau pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wawukita, kaya tamingan na kau sin Allahu Ta'ala rin hakatan uno-uno na kamudaratan. Wahuditah damikyan kaya hidayatan na kau, kaya panduan na kau sin Allahu Ta'ala, makatudyo na kau pagkaamuhan sin panawhid matan pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Amuyad to mga katautay manguran haaga ma Islam. Bang nato nabiyak sa ingin hawawaran nato sin mga jijikiran na sabot sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini malaggo in kapaiddahan hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, karna yadto na nasabot sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kamalaikatan mamungkay mo, kufita, wawukita, wahudita, into nasabot inikatan, karayawan kay mo yakaw ipon sin Allah ta'ala, miyaka da sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamarahin na mga katutay manghuran, ini, piyang hangla mo ingin hawawaran mo, in kabuhi mo, in pangumulan mo, in kahalan mo, piyag tawakkal mo patuhan mo Rabbul Alamin, bangkaw nagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala, mamarahinain Allah ta'ala, amuin, tag-atasan kay mo, tagpaliharaan kay mo, tagridjikian kay mo, mag-amulahisin pakaradyaan mo di hadunya, labi lupa pakaradyaan mo hadlaw ka na. Amuyad to mga katautay manghuran, in lingkat sin duwaay ni, at tawakan sin jijikiran ni, bang mo nabiyak sa ginhawawaran mo, tanto na hadja madawhat mo, in karayawan ding hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Napilara rin mga katautay manghuran, in himihinang hayni.
Amura kabalikan ko in mga sila amuin kiarumugan in panghindo ini. Biya na si mga kamuliran nakaalup guru ha madrasa atawakan mga silaway nangangadji ha madrasa sumagawa mag-alup pakaguruhan magdungog sin muhadara sin mga nasihat amuin hipagdihil si mga kaguruhan. Nabiya sini ni mga katutay mahuran ha agama Islam. Di mo nakagunahan pa madrasa atawakan pa university yan kamo bihayaon. Halingkuran niyo hapamaybay niyo. Yan kamo bihayaon. Himahali-hali pamaybay niyo. Hatatkala ukawon in frequency ini atawakan marikaw sumud bari paamuin longta paamuin nidaul Islam longta page ini tatkala iukab mo ini tumaytay in pangadjian diha tampat mulya ini maun papamaywaysin kamo hawayron paglugto niyo nikmat dakula sin Allah subhanahu wa ta'ala makatutay manghuran ha agama Islam na amo pagkain ma tatbik muna katan in nasabot ini ha ini hadja mo in dua ay ni nasabot bangkaw gumwa ding hapamayway mo mamumkaw sin bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah karena kiarungugan mo in panghindo ini diha tampat mulya ini diha frequency ini timaytay mon papamawaywaysin kamo ini di dakula na sa ini pangadjian dakula na karayawan bang ini matatbik atawakan kaanggautaan mo in mga piyanghindo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo ini mga katutay manghuran ha agama Islam in karayawan kahalgaan sin pagtuntut ng ilmu. Sabab may ta na asal-asal in kaunan mo awam makahati ka o makapaham ka o sin pamando sin agama mo. Sabab na way na sa laggo musiba rumatong hamano siya amo nang kaawam. Bang ini ni wala mo kiarungukan, naaw na rin hakaibanan, bang mayan sila hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na amin niya agad panghindo sin mga manghihindo kanila pakalaungan, magputika-putika, bang gumawa ng haway, on padduman pagkikitaan nila, nahas na ka atawa untong, abuya tuwing kikita nila, in sa kaula-ula, biya mga kaingatan nila, in mamudarat siriban sindi. In ini mga parkala, mangdahi pagkasirikan, biya na si mga pagputika-putika. Aw niyan ding mga kakampungan ta. Himihinang si parkala bihayad to sa kahaba, gumawa ding habay. Buko na mo in sayok sukun agaron, in pamando si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuin mang niya nahinang, hikadawhat niya sing karidaan sin Allah ta'ala, di pahadon niya, labi luwahadlaw ka na. Sa gamayan, in agaron kaari, pitwasin mga sila, amin mang dahil kanila pagkasirikan. Aun saan, tabiyaya unding ang mga kaibanan, nagdara, putikaan nila. Biutang bihayan, in adlaw biha ini, bangkaw manosisag biha ini, aun patak-patak bihayan, tau-tau, aun wayu, aun u. In wayrun u, bangkaw miya na uhabyad, wayrun u sa, busim patay at hamalisag biha ini, long na iyo ko manaw. Karena long na nahas, bukon mareho yung panaw mo. Bangkaw makapanaw long na bihay ni sa buwakto, hadlaw bihay ni na mareho yung panaw mo. Inyad tukatan mga katutay manghuran, inyan parkala di kawayaan sin agama Islam. Bakas na nadakayray si mga kaguruhan diha ini, intungod pa mga hinang kasirikan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na si mga mag-alok pa mga tao magpuputika-putika, pa mga tao magkikita-kita. In Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayta, matarang imbayta si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isiyo lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam in nagmaksud miyad to pa mga tao magkikita-kita ataw kan pa mga tao magpuputika-putika, mga sumusin parkala niya, kahalan niya. Ampan niya kahagarunin biyayta, sin magpuputika-putika, sin magkikita-kita, daw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagkad kafara bima unzila ala Muhammad, sa bunal tuod, nagkupur siya, ha uno-uno na piyaturun,
sin Allahu Ta'ala mon pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati na kiyupor niya in Quran mahamulya sin tao amuin magkahakad ha mga tao magkikita-kita ha mga tao magpuputika-putika. Inyad to umanib kita yung mga palanggungan ha agama Islam karna in parkala ini bukun hadya pardo sa handakula sa hikakupor kay mo yakaw ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na ilami marayaw amin tatbikun ta in pamando sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biya na sinari mga katutay manghuran, sampul na in agamata, wayroon uno-uno na, kahalanta, kignot kuhiwalta, harum sa adlaw, malaing kan biubutangan aturan katan sin agamata Islam. Biya sin pagpanaw ini, aun da aturan biya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mo na kagunahan in madto ko pa mga tao manglalaong kay mo. Sa batok kaw maun papanghindo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in katansin kagunahan mo. Hapag dunya mo, hapag akhirat mo yan na biyawayta, biyawangkil sin agama Islam. Daing naman ha Quran mahamulya sampay paamuin lang ta sunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na in labi marayaw hinang mo si mga bariman in magad umupi hagkakahinang si Nabi sallallahu alaihi wasallam kabalikan ko in hikaupat bang ka gumawa ng haway mo harap pa masjid ato pakain na panaw mo karna pahinang marayaw mamungkaw sin bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billah. Ang parihay ni mga longta duaa kaibanan sumagawadi ko na sabuton karna mahaba na mamarahinain ini longta supaya amuin haupo-haupo sa na longta maluhay memorization sin tiap-tiap hang katoring kato niyo. Hikalima mga katotoy mo ran ha agama Islam. Nasabot dihay nilong na almasyu ilayha bisakinatin wa waqar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumul iqamata famshu ila as-salah wa alaikum bis-sakinah. Famshu ila as-salati wa alaikum bis-sakinah wal waqar. Wa la tusri'u. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmuhu. Long si Nabi sallallahu alaihi wasallam. In hikalima long na almasyu ilayha bisakinatin wa waqar. Kati na in manawkaw madto pa masjid karna tumuray sin sambahayang atawa kanya unnakaw halom sin masjid manjari nagtinog na in iqama in pagkamat ha bangkaw manaw tungod madto pasapan pagsasambahayangan mo. Laong sin mga ulama, habay ta si Nabi sallallahu alaihi wasallam bisakinatin wa waqar. Suway aun sakina. In sakina rihay nilong na at tumanina wat ta'anni fil masyi. In pagtawagon sakina rihay ni amunain aun kahanong. Iwan sing kahumpot hapamanaw-panaw. Kahanong sin pangatayan, iwan kahumpot sin pamanaw-panaw bangkaw manaw maun pasapan karna tumuray sin sambahayang. Wal wakar, in wakar dihay nilong na arrazana wa gaddul basar wa qillatul iltifat. Hati niya amuyin mahanong daisab. Aun kahumpot sin pamanaw-panaw mo sarta gaddul basar atina in pangatod mo amuin piyapa bukon kaw amo nang lilingat-lingat yaon gaddul basar wakilatul iltifat bukon matao din lingi madtumari amunya to invite kato sin mga ulama habay ta si Nabi sallallahu alaihi wasallam law na apabila karungan nyo na iniqama in pagkamat pamsu ila salah panaw na kaumadto pasambahayang halawm kahumpot iwan pagpatiko po sin pangatayan mo wala tusri'u ayaw kamulong na mag-us-us at tinabukon ka dumagan biyasin ka iwanan mag-apas long na malate na kita di kita magkaabot nagkamat ta dumagan in kaiwanan nahang kadahawantak ha makawasibasiran inyad to wala yad to piyag marayaw sin aramata suway aun kahumpot mo manaw madto pa sapan pagsasambahayangan mo. Ayaw ka ulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mag-us-us, ayaw ka dumagan.
panaunahan jakaw, madto papagsasambahayangan, long si Nabi sallallahu alaihi wasallam pamaadraktum fasallu, uno-uno na niabutan niyo, ha amuin long tasapan, ha doon nagjajamaa, bang inkiaabutan mo hawak to nagtitindog, natindog na kaw, bang iabutan mo sa bunarimuroko, ang pakawrumuko, amo yan tulong si Nabi sallallahu alaihi wasallam pamaadraktum fasallu, diin-diin na niabutan niyo, sambahayangan nyo na, wa ma fatakum faatimmu, uno-uno na isablong na inamun na miss nyo, wala nyo iabutan, na sukupan nyo, jukupan nyo, puasin salam sin imam. Amo yan to invite kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ding ha mga law taaturan sin pagpanaw madto pasapan karna tumunay sin sambahayang piardo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yadtot mga katote mo na kami Islam, in pamando kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuin kamawmuhan bang tadjagahan in mga katautay manghuran lang si masjid, labi luwa mga bagong bata, apabila magkamat na, dauraran na, magapas paunahan ini, adto di adto kawayaan sinara mata, iwan bukon ding haaturan, piyang hindo kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suway ang kahanong sin pangatayan ta, suway ang kahumpot ta, humadir hasambahayang karna, inyaon, long ta magpahadir ko sin pangatayan ko, umalup kaw, patuhan mo Rabbul Alamin, suway on kahumpot mo, iwan sin kahanong sin pangatayan mo, umalup patuhan mo Rabbul Alamin, tumunay sin sambahayang fardo. Damikyan mga katutay, manghura na agama Islam, ding mga nasabot di hainilong na, takdimu rijlihil yumna fid dukhul ilal masjid, wa yaqul, a'udhu billahil azim, wa biwajhihil karim, wa sultanihil qadim, minas syaitanir rajim. Haambok, dua along na Allah mabtahli abwaba rahmatik. Ini kauno mga katutay manghuran bang kau sumod pa masjid, law na paunahon mo in siki mo tuo. Damikyanin ini, mataod day sabdi magpakahinang ha ini. Bang kau sumod pa masjid, ingatain yan, in masjid yan, bay sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun aturan sin pagsud mo palauman niya, bukum biya sin pamaybay ta. In masjid bang kau sumod, paunahon mo law sin mga ulama, in siki mo tuo, hisud palaw sin masjid. Sarta mamungkaw, sin pamuong, piyang hindo si Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udhu billahil azim, wa biwajhihil karim, wa sultanihil qadim, minas syaitanir rajim. Allahumma abtahli abwaba rahmatik. Amo ini, bang di mo na mabasa in panagnaan yaon, din hadja ka pa amo in, hisud mo in sikim mo, dampit patuo palaw sin masjid, ang pagkamamong, Allahumma abtahli abwaba rahmatik, o Tuhan ko, o kawakako in kalawang-lawangan, sin rahmat mo. Amo yadto ini ha mga sunnat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga katutay mo rin hakama Islam. Na ininibang mo ininahinang, sa lagu-lagu sa ini karayawan, mga katutay manghuran, wala pa kaw nakatunay sin pardo sambahayang, aw na asal karayawan na hinang mo, karna miyakad kawasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarta long na watakdimu rijlihil yusra indal khuruj. Paunahon niya isablong na insikin niya lawah, gumawa deng masjid, apabila siya gumawa, paunahon niya in dapit palawa niya, sikin niya dapit palawa. Amoy ni mga katutay manghuran, inda akan kato sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sarta mangindua siya, Allahumma inni as'aluka min fadlik, o Tuhan ko, pangayoon ko kay mo, indeng hamang kalabiyahan mo. Amuyad to mga katutay manghuran, in adab, aturan, sin pagsud, iwan pagwa deng ha masjid, hapang hindo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amun bang tanahinang, hikasung sin karayawanta, hikasung sin ulong iwan rida kay mo sin Tuhan mo Rabbul Alamin, karna miyagad ka haaturan, piyang hindo niya Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ini mahunit hinangon, maluway hinangon. Amara ko man, kagunahan ka magbiyak sa singgin hawawaran ta mga katutay manghuran, bang aun sarapat jagahan ta, in tiap-tiap tikang ta, bang kita sumod pa masjid, amuin jagahan ta, in suway ta hisud, in si kita tuo palaw sin masjid, bang kita kumo isab, hiwa ta in dapit palawa, in yan deng mga aturan, piyag hinukato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Na ayaw man kita malupa sabab na inini lawngta dakala malupa in kaibanan sa baita na aun ni sabyan Hindu si Nabi sallallahu alaihi wasallam tungod sa pagsud pa CR. Pagsud palom sin toilet, baliskat isab. Ibang kaw sumuod, paunahon mo in si kimulawa. Bangkaw kumuha, paunahon mo in dapit patuo. Na pagkain pagsud pa masjid, paunahon in si kituo, palawom si masjid, bangkaw kumuha, si kilawain paunahon. Amo yadto in piyag bidaan, sin pagsud pa masjid, iban pagsud palawom sin toilet, at tawakan pa comfort room. Amo yadto mga katawtay manghura na agama Islam, in dahing mga longta. Aturan, nasabot, sin mga ulama ul fikhi, haamon aturan pagpanaw, tudyo pa masjid, karna tumulay sin sambahayang. Ikapito mga katawtay manghura na agama Islam, in long na ba'da dukhulil masjid, la yajlis hatta yusalli rak'atain. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjida falyarqa rak'atain qabla an yajlis. Bangkaw nakasud na palom sin masjid, in ayaw siya long sin mga ulama ul fikhi limingkod, magtuy-tuy halom sin masjid, hingga suway siya makasambahayang. 2 rakaat. Sunnat pagtawa ko ni tahiyatul masjid. Apabila kau nakasud palom sin masjid, ayaw na akaw limingkod, hingga makasambahayang kau 2 rakaat. Pagtawa ko sa sunnat tahiyatul masjid. Karena in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may talong niya, asabda niya, idza dakhala ahadakumul masjida falyarka rak'atain. Apabila long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam makasud na bukdeng kanyo palom sin masjid, na rumuko siya 2 rakaat, makauna hari pa siya makalingkod. Amo yadto inding ha mga lang tafatwa piyang Hindu kato si Nabi sallallahu alaihi wasallam ngaon sarapat, bangaon pa waktu ta, ayaw kau lumingkod, hingga magkasambahayang kau 2 rakaat, sunnat tahiyatul masjid. Deng ha mga yadto pang Hindu si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikawalo mga katutay manghuran na supaya mga longta matikmud tain amuin dengha nasabot inikatan aturan sabab nabiya iwakto tahaw po na duara ko man na kapin insyaallah taala tinapahawaon laong tahaw po tanahadya supaya matikmud takatanin maudu taharuman ini. Ikawalo laong na tajannub tasbikil asabi fit tariq ila al masjid wa hina intidar as-salah. In suway umanib, dahing haamuin papagsula biton in mga gulamay. Fit tariq ilal masjid, amun sabo siya, miyamanaw, haran tungod tubtul pa masjid. Ayaw ta papagsula biton in mga gulamay ta. Doon nakaharan panaw harap pa masjid, wahina intidaris sala, at awakan niya nakahulam si masjid, timatagad sin sambahayang hitindog, di makajari ayaw kau magsulabit sin mga gulamay mo. Inyad to ding ha mga piyanglangan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuyad to mga katawtay manghuran na uno-uno na in hikmat tungod hay ni na tupot long ta Allahu Ta'ala in labi makaingat. Sibu da kaingatan mo in hikmay bandi na inyad to pangagad ha panghindo si Nabi sallallahu alaihi wasallam, inyad to bang muyagad na ibadat sa lag-ulagbo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karna inito pagtaat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in pagtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, inito pagtaat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na dahil mga baita si mga ulama hikmarihay ni may ta kuno di kita manjari magpakulag po sinamuin gulamay at tawakan magsulabit sin mga gulamay ta halom sin masjid. Inyad to muna parkala long tabya bukon ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya kau hantang naglangog-langog at biya mga nagpanayam-panayam. Karena bang kahulam sin masjid na, suwayin ikaw, lang tahalong ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon na ka magsambahayang kau, atau magbasa Quran, atau magjikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyad to, bang kahulam sin masjid, ayaw kau magpabisi haong na parkala bukon ibadat, sa pagpabisi kau sin waktu mahulam sin masjid, amun mahinang in katan sin hibal bahalam sin masjid ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikasiyam mga katutay manghuran, laong ta hinapusan na ini, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, laong si mga ulama al-fikhi,
al-istighal bid-dhikri wad-du'a'i wa tilawatil Qur'an 'inda intidari as-salah ma'a adami tashwis 'ala al-musallin. Ikasiyam magpabisilong na intiap-tiap hang katuring kato ni halam sin masjid bid-dhikri wad-du'a. Laway rin hapagjikir patuhan Rabbul Alamin wad-du'a iban mangin du'a pa Allah subhanahu wa ta'ala wa tilawatil Qur'an iban sin pagbasa Qur'an mahamulliya ha waktu sa lugay nagtatagad sin sambahayang amo in fardo hitindog na ayaw natulog pa ni waktu talom si masjid malaingkan in waktu ta usalon ta mahinang ibadat pa Allah Ta'ala binasabot diha ini hapag jikir patuhan Rabbul Alamin atawa kan mangindua ka pa Allah Subhanahu wa Ta'ala atawa magbasa ka Quran sa lugay nagtatagad ka sin sambahayang amon hitindog. Sarta laom sin mga ulama umaadamit taswis alal musallin amon di sab ka makarihil long tabi mga sasat ha mga tao magsasambahayang doon haraig mo inyadto dayng ha mga panghindo kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mura-murahan mga katawtay manghuran amo yadto inding ha mga laong tahinapusan sin maudo sin kita haruman ini tungod pa amoin aturan sin pagpanaw harap pa masjid karna tumulay sin sambahayang inyadto katan mura-murahan bang mayan nato katumtuman marayaw sarta laong ta matatbik sin kita niyo karna in ilmo laong ta diungog nato in kagunahan suway nato paragbuson ha amuin kagaus-kausan nato karna amo yan tuin ibadat sa lagu-lagu pa Allah subhanahu wa ta'ala supaya laong ta madawhat nato in ulong iban rida sin Tuhan Rabbul Alamin mura-murahan mga katawtay manghuran in waktu sin kita niyo haruman ini piag barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangadjian katukbal sin ako hakato niyo katan sarta kabalikan ko ando ang gautaan nato bukon in kagunahan magtipon hadya kaw sin ilmo sa in kagunahan mangbiyadin mo maparagbos kang gautaan in pamando sin Allah Ta'ala pamando sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di na ako laong ta magpahaba sin laong ta mga kabtangan ko mamaid na ako halapal kasilasa agato niyo kataan wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين